Jeste bre ljudi, evo danas dobrodošli u novu epizodu Minecraft. Danas ću vam pokazati kako da dodate server u Minecraft PE2. Da, ne mislim na Minecraft drugi dio, nego druga epizoda. Dakle, instalirate aplikaciju Servers for Minecraft PE. Uđete, izaberete neki server, ja ću izabrati Liveboat 61, add to Minecraft i onda će da piše da vam je dodato na Minecraftu. Dakle, uđete u Minecraft i kao što vidite, tu je. Nažalost, ja sam imao više njih. Eto, to je to što se tiče ove epizode kako dodati Minecraft na Minecraftu server pomoću programa. To je bilo sve što se tiče ove epizode. Bye!